Ini namanya permainan ular tangga, Met. Ada ular, ada tangannya gitu. Gini, Met, Entong kesini itu pingin ngajakin lo main. Mau ikutan kagak? Siti mau tang ikutan. Kagak ngajakin Allah. Demak. Ikut-ikut tahu. Entong. Jadi roman-romannya nih ya, lu datang ke sini nantangin gue main ular tangga. Boleh aja. Tapi sebelum kita main, tuh satu. Harus satu, Met. Gak boleh lebih. Waduh, Met, lo pikir mata gue ini buta? Tadi nih, mata Dadu ini tuh angka 1. Iya. Lu jalanin berapa langkah tuh, Din? 4. Iya, 4. Gimana 1? Tahu-tahu nih bijinya 6. Ju jalan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belum sih lu. Udah siapa jalan tuh? Tanya aja mau Ucup sama Udin. Ucrong nggak? Alah, jasa aja kagak ngaku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa nih? Kok rame banget sih? Gini, Tong. Kita berempat kan lagi main ludo. Tahu-tahu si Mehmet main curang. Kan kagak boleh ya, Tong? Iya, Met. Lain kali lo itu kagak boleh main curang. Katanya Pak Ustadz, ini dosa. Dosa-dosa. Tahu apa lo soal dosa? Gak usah ikut campur deh lo. Lu tuh gak ngerti apa-apa, ngerti? Ya udah, tapi lepasin. Diem. Tapi kan, Met, katanya Pak Ustadz kan kayak begitu. Kalau misalnya ketahuan sama Pak Ustadz, nanti lo bisa dimarahin. Biarin Pak Ustadz marah. Mana Pak Ustadz? Woi Pak Ustadz. Ntar Pak Ustadz marah sama gue balik marahin lagi tuh Pak Ustadz. Mehmet! Apa? Apa sih? Bos. Gue mau denger sekali lagi. Ngomong apa lo? Ngomong apa? Enggak Pak Ustadz, ampun. Ayo marahin gue. Kata lo berani. Ye, gituan doang Pak Ustadz. Mehmet kan cuma belajar acting mantap. Iya, tapi tadi dari mana ya? Acting. Kecebong lo. Masuk musola. Gedek gue. Gara-gara peristiwa tadi, terus terang aja nih, gue gedek niat tampang lo, Met. Belagu lo. Di belakang gue aja berani lo. Gara-gara yang tadi Pak Ustadz. Iya, siapa lagi? Gara-gara Mehmet. Bangor. Pak Ustadz, Apaan, Ti? bener kagak? Kalau dalam agama kita itu, kita dilarang main curang, walaupun cuma sekedar mainan. Nih denger nih semua nih ya. Pokoknya yang namanya main curang di dalam agama itu dilarang. Apapun bentuknya. Meskipun kita cuma sekedar main ludo. Ingat ayatnya. Dilarang ngurangin timbangan. Berarti kan gak boleh main curang. Paham? Bahkan Allah itu kasih hukumannya nggak tanggung-tanggung buat para pedagang yang curang, yang nggak jujur. No, neraka no tempatnya no. Mau lo? Pak Ustadz. Apa Ti? Kalau gitu, Siti kagak mau deh ngurangin cinta Siti ke Entong. Masalahnya takut masuk neraka. Tang-tong lagi lo. Gue ngomong kemana, balik lagi ke Entong, balik lagi ke Entong. Ini gue lagi ngomongin orang nggak boleh curang, kudu jujur. Yaudah kita mulai pengajian hari ini ya. Pada bikin sewot nih hari ini nih. Yuk, nih rojim. Tang, kenapa sih? Kayak lo kok lesu bener. Gini, Mak. Pak Ustadz tadi ngambek. Gara-gara si Mehmet sama temen-temennya pada main curang. Pak Ustadz bisa ngambek juga. Lagian ngapain sih Pak Ustadz ngambek-ngambek kayak anak kecil aja? Iya. Waduh, Pok. Bubur sumsum dimakan marmut. Assalamualaikum, Pok Patimeh yang imut.
Salam. Waduh, Po. Kentut empok. Mantep. Mau ngapain lo kemari? Kagak bisa ngutang ya kali ini. Waduh, Po. Ayo datang kemari sengaja pengen ngeliat wajah empok yang cantik bagaikan sinar bulan. Kalau ayah kagak ngeliat empok sehari aja, waduh, Po, hati ayah bisa gelap gurita. Oke, lo udah gelap. Waduh, biang gurita datang. Apa sabar? Salam. Tong. Nih, nih, gua oleh-olehin lu. Permainan ular tangga. Pas gua jalan, gua lihat ada anak kok pada mainan kayak gituan. Wah, siapa tahu lu suka, makanya gua beliin ya. Makasih ya Pak Sabar. Yaudah Pak Sabar, kalau gitu Entong pingin nyoba dulu ya sama Topan. Hati-hati ya, Pantong. Heh, ngapain masih di mari? Kalau lo kagak ngasih apa-apa nama kagak beli, mendingan lo pulang aja deh. Sembarangan aja, Empok. Ntar borong semuanya, sekalian pompoknya. Elah, enak aja main ngusir-ngusir orang. Apa lu Jabri? Kok suka gue? Maaf ya Pak Sabar. Pak Sabar, makasih banyak ya udah ngebeliin mainan bakal anak kaya Sintong. Gue sayang banget sih sama Tong. Pak Sabar, mau ayah bikinin kopi? Pasti dong. Ya udah kalau gitu duduk dulu Pak Ya. Sabar. Ini Pak Sabar kopinya. Iya. Wah, bikinin lu nih. Emang luar biasa. Ya, 5 Pan, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sini Pan, babang tong ya. 1, 2. Deh, Topan jalan. Tar dulu Pan. Pan, Bang Tong mau ke belakang dulu ya. Iya Bang Tong. Topan tunggu sini, jangan jalan dulu, tungguin Babang Tong, ya. Kok berantakan begini, Pan? Angin Bang Tong. Ada angin. Udah. Pan, kayaknya kalau main berdua kagak seru deh. Mendingan Topan nunggu di warung aja sama emak, Babang Tong pengen nyari Ipeh dulu sama si Memet, Peh, sini Peh. Ipeh. Ada apa, Tong? Gini, Peh. Entong tadi sama Pak Sabar dibeli ini nih. Permainan ular tangga. Asik dong. Kita bisa main ular tangga. Iya, Peh. Tapi kayaknya kalau main kita berdua kagak seru deh, Peh. Biar seru, harusnya lebih banyak orang. Oh iya, kita ajak Memet aja sama temen-temennya. Iya, Tong, jangan. Nanti kalau dia main curang gimana? Mereka kagak boleh curang. Kalau curang, ada hukumannya. Oh, gitu. Ya udah, kita cari Memet yuk. Yuk. Antong! Sar tuh anak. Lo tau gak? Gue ini tuh lagi kesel sama Antong. Tuh anak sok-sok cari perhatian. Gara-gara dia, Pak Ustadz jadi ngambek sama kita. Iya bener, Met. Gue kasih tahu ya. Yang salah tuh bukan Entong, tapi lo pada yang bikin Pak Ustadz marah. Belain Tong. Waalaikumsalam. Peh, ngapain ada deket-deket Entong? Emangnya kenapa? Kenapa? Lo gak tahu Entong itu tuh pacar gue. Bodoh amat. Mau pacar lo kek. Abang gak salah denger nih gue. Tentem aja nih anak. Tahu. Dia mau demek. Tong. Bawa apaan lu, Tong? Ini namanya permainan ular tangga, Met. Ada ular ada tangannya gitu. Gini, Met. Entong kesini itu pingin ngajakin lo main. Mau ikutan kagak? Siti mau Tong ikutan. Kagak ngajakin Allah. Demek. Ikut-ikut tahu. Entong. Jadi roman-romannya nih ya, lu datang ke sini nantangin gue main ular tangga. Oh, boleh aja. Tapi sebelum kita main, kita cari juri dulu. Biar lo mainnya kagak curang. Iya. Main curang.
Bukannya lo. Bener. Iya. Teh, Iya diem nggak, lu. Peh? Ayo udah. Ayo cepetan yuk. Mandi mana nih? Sana aja yuk. Sana.